Halo perlangai kembali PIW berok saya sempat hakni ka blog channel ka jonga te ka step sineng kong ka besuk ka bakmen ni PIW berok jaman ta ngala de ban kre ngan lit paino sha umroy but ngan sepen EP ke ngale am da kesni but ngan sa update ru katuk ni kalian ti yai ka jonga lada don ki ba kham itanat bat ki pham sultanat ngan sepeni EP ha kalin ti yai hadu benda poisha umroy tela dam don ei dengan ring ei ra handai ngan shu update EP endang la poi sha campus so stay tuned. Okay, bye bye. Te perketi tekalongkum ni kasurok jongi dan ma te darang pate kabiang ni andrai da shit da hap slap pate kelak long tu andrai ngin hap ni sya ya kejeng keti kenang ban yo yak batamai. Kani gede kita ka condition jong ka surap nong po den sanapu badang sina mada kana ya shat chakman te ang is kampila yo ki ar light liki video ki bangala pun i dalam baki news channel rumah te kajeng pentrai kala ya shat chakman hoj kalong keti amang ong yepi handrai banyo ya ko babha ngidun kamru banyaj ya ko basniu ban ngidun kamru ban syashitam ya kafti ya ko pompom ta ko bangle snow men har tu news ko ba pelan ma me khalia post bari keren pi kamal ma tangi tip bakane ka surok ka jongi ngidang ya berkat yo lese kin pendap ya ka ko ba arsnem laisnem dan rei la karpat ba gunung Cina dan kontrak mau deban pendap ya kena ke surok ke jengi tang hapok ke sisnem kalong ke pasal tenat lada kalong hakata kerkom lada hila ban pendap hapok ke sisnem oke perlok ngana pen isu EP tang kini kendiat hi ngana pen i ngan sa update EP ndang lapoi sidesya cekasan. Te perlok mendang lapoi sya kampus ngadang syuyang ka kali hintu ke paro dan sipo te perlok ngamdan i raban pen EP tang katu ka lenti kendiat angtu mene dan rei oke tangkum ni kene ka video ko bandasi tela de den pedeng jam pi udong poi thmai kene ka channel ka jonga so subscribe share but like. Aduh punya kenduk yang aku ipat ka video. Aduh betul. Okay, bye bye. Love you guys from Sarmo Vlog.